करिगुम गवर्नमेंट प्रॉपर्टी ओरगदी अमसुंग डिस्प्यूट ओरगदी हाइरिबा प्रॉपर्टी दो वक्फ बाय यूजर ने गी मतुंगिना अखोय दुम लेबे यारोय हाइबगी रिट्रोस्पेक्टिवली इफेक्ट तौबा याबा मोंगदा हापिबा प्रोवाइजर सिगी मतांगदा ngai ado honorable supreme court convinced tawra matungda hairiba problem hairiba provision sigi matangda honorable supreme court na observation ama thami madudi waqf by user sidi hana ek si pass tawdringai mamang even 1995 ki ek ki mamang da bowa 1940s tagi horaga hairiba pot sidi recognize tawra law na masak khangaga leiraba pot amani masi dan away tawbadi yaroi haibagi observation thami stay as such likely adu maina observation ama thami ani subada अखोगी करम करम प्रोविजन दन स्पेसिफिकली चैलेंज तौरी सेन हारप मतमदा यामना मरुओइब पॉइंट खर लखलगा आर्गू तौबदा अखोगी सेक्शन 3 की अनौबा 3A दा लाप अमेंडमेंट की मतंगदा लाई अमेंडमेंट 3A की 2 दे यावरिसी द क्रिएशन ऑफ द वक्फ अलल औलाद सिना तौब मतमदा इनहेरिटेंट राइट्स ऑफ द लीगल आयर्स हाइतार इंक्लूडिंग वुमेन आयर्स एंड वाकिफ सिसोप यावे सिदी डायरेक्टली अखोगी पर्सनल लॉ दा हाइतार मुस्लिम लॉ की मतुंगिना पर्सनल लॉ दा कनाना लम कमाइना पीनी हिंगियै मतमदा पीनी कमाइना पीनी हाबदुदा इफेक्ट तौबनी अदुना मसी अनकॉन्स्टिट्यूशनल ओयना आर्ग्यू तौई हाइरिबा अनकॉन्स्टिट्यूशनल ओयना आर्ग्यू तौई मतंगदा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ना अदुदी हिंदू की दी मैम पीरी हाइबा मतमदा हिंदू इज द कोडिफाइड लॉ हिंदू सक्सेशन एक की मतुंगिना मकोई की कोडिफाइड ओयना लॉ मा पास तौर लेजबनीना अदुगिदी तोंगान ब सिचुएशन अमनि दु मुस्लिम की ददी हाइरिबो पोछि पर्सनल लॉ द बेस तौरगा लेबनिना नसागी पर्सनल लॉ द बेस तौरगा प्रॉपर्टी येंगदबनिना अदुना सिगी अमेंडमेंट सिगी मतुंगिना वक्फ तौब यानी यारोय अदुगी प्रॉपर्टी पिरमद्रगति हाइबगी क्वेश्चन सी अदुगी पर्सनल लॉ दु दे इफेक्ट तौबनि हाइरगा आर्गुमेंट थमी अदुगा मखा ताबदा अखोगी वक्फ की काउंसिल दा अमसुंग सेंट्रल काउंसिल दा अमसुंग बोर्ड दा अखोगी याव मेंबर की मतंग नॉन मुस्लिम याव कोई मतंग सिदा आर्ग्यू तौ मसी अनकॉन्स्टिट्यूशनल ओय हाइना मागी ओन रिलीजियस अफेयर्स मैनेज तौबदा एडमिनिस्टर तौबदा इंटरफियर तौबने हायरगा अखोगी सुमाइना आर्गुमेंट अदु सबमिशन दु तौई अदुदा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ना अदुदी अखोगी नॉन मुस्लिम याव सिदा कमाइना हाइदी सेक्युलर एस्पेक्ट नि मैनेजमेंट हाइबसे अदुदा कमाइना इंटरफियर तौबनो हाइबी क्वेश्चन दु लाए दुबो लेटर ऑन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ना हाइद को टू कन्विंस द वे दुगा अखोगी वर्क अखोगी बोर्ड ता अमसुंग मेंबर दा नॉन मुस्लिम यावबसी ओनली सीईओ नतना अतै गिदी इंकरेजिंग ओइगे हाइबगी ऑब्जर्वेशन दो थमदबना फै ओनली मुस्लिम ओइहनबना फै हाइबगी ऑब्जर्वेशन थम सिगी मतांगदा अखोगी रेस्पोंडेंट की काउंसिल दा याम स्ट्रांगली मा इवन दैट सबमिट दैट आई एफिडेविट फाइल तौगे हाइ कमाइना नॉन मुस्लिम दी अनी दगी सुहेल हेलोई एना हाइबगी सबमिशन सी अखोगी रेस्पोंडेंट की सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ना हंजन हंजन थम बट मागी स्टेटमेंट द थमगे हाबने बट दैट्स व्हाई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ना क्वेश्चन तौई देन नाहना नॉन मुस्लिम अनी ग कोइनी हाइरगदी एकता मुस्लिम सिना अनी ओइबा हाइबगी कंडीशन से अमुक थंबगी करी कानब लैयेना हाइबगी क्वेश्चन से थम अदुदा हाइरिबा कोर्ट टू द सैटिस्फैक्टरी ओइबा रिप्लाई फ्रॉम द साइड ऑफ द रेस्पोंडेंट इज नॉट गिवन हाइरिबा सिचुएशन से मथंग मथंग लाए अभिषेक मनु सिंघवी की मतंगदा भाग ने यामने स्ट्रांगली वक्फ बाय यूजर की मतंग हाफ ऑफ द वक्फ प्रॉपर्टी सी वक्फ बाय यूजर द बेस तौबनिना हाइरिबा प्रॉब्लम यामना लैगनी मसी यामना अनकॉन्स्टिट्यूशनल ओइबा मागी रूट ऑफ द मैटर आइता रिलीजियस के अदुदा इफेक्ट ऑफ पया हैबगी सबमिशन स्ट्रांगली थमे अदुगा मसीदा कपिल सिबल नामसु आर्ग्यू तौवे अखोगी ngasi जमा मस्जिद से क्वेश्चन तौरप याय कनाना वक्फ तौरम हु विल प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट फॉर द वक्फ डीड फॉर द जमा मस्जिद सुगम क्वेश्चन लाई अदुना सुगम इशू क्या हिस्टोरिकल मोनुमेंट सिंग अखोगी वक्फ तौबा याबा यादबगी क्वेश्चन बेस्ड ऑन वक्फ यूजर की मतंग अदुसु पुखली नै नै अदुगा मखाता अखोई सुप्रीम कोर्ट मणिपुर की हंदक से यामना ngakna thopasi manipur da leiba muslim की population city it's very insignificant masing yam de around mi la ahum की chang da leiba population ni tawbata bu hंदक की work for amendment act 2025 की matang se lakpada entire nation si da hoba iho mayam se ki manung da loina state khudimok te yam chaung chaung iho howi madu ki manung da manipur su yamna chaung iho hoba sing manung da amo oike aduga yamna hena nungai base supreme court ki
floor da writ petition chama hena file tawra ki fising ki manungda manipur gi so yam drabada writ petition mari phawde aikoi mari dagina manga phawba subject to correction file toki hairiba tonga tonga petition singi marakta gi advocate oina saru yagiba da aikoi yamba Azmal Khan advocate se mark se hojik all the way from Delhi dagi oina hojik se join to bira kadok bani aduga mapung oina yamba dagi ina khangjaning baze hairiba work for amendment act 2025 ki amendment sigi matang da Supreme Court na hogiba numit ani da hearing si continue to matung da interim order ma passed out hiba phawba si da leiba Supreme Court ki hearing sigi observation to have thambiyo ai technical team ki mateng lojage aduga Advocate Azmal Khan is joining all the way from Delhi. Delhi da hujub ngarang ki Supreme Court ki hearing si fawba yaura kanda leibani aduga Supreme Court ki hujub leibe status na interim orders dida hairibasi work for gi anuba legislation amendment act sigi kuthang da government of India na act tobu ya giroi hana ki leibe status ko si da dumang maintain tawraga leiga tobuni haibagi wafam ni aduga lakador be megi tang manga da anuba hearing ama muk chathagani hairibasi hearing sigi mamang fawba da government of India na in terms of admission of new member natragana work for by user muthapagi matang natragana work for gi hanagi leiriba property mayam asida intervene tawagi matang ama fawba thabu oina lokot pi yaro haveni advocate Azmal Khan hojik honorable Supreme Court ta hojik leiriba petition se koi petitioner oina all Manipur Muslim Maitai Pangal Welfare Association ampwa sina petitioner oiraga thabani through its president retired IAS AR Khan hairiba organization sina atopa Manipur Muslim gi civil society organization kunthra mu kunsal laga coordinating committee ma semaga yanaraba matungda ampwana hairiba petition si Supreme Court ta thaba hairaga yanaraga thabu petition number WPC number 339 of 2025 listed to ID ngarang date 16 gi matungda 16 da item number 73 the list out the petition see more than 100 and a lakoni na honorable Supreme Court na matter khara only selective oiba Senate Council khara tang argument tawro atai gidi tonga tonga na tawgi paucity of time du leibani ni yaroi na dumaina only Senate Council khara tang argue tawi aduga som respondent gi side ta egoi Solicitor General of India Tushar Mehta adagi ato pa intervener adagi interested parties me ama som respondent side ta lei the honorable Supreme Court ngarang si me maru oina ekoi gi Sri Kapil Sibal na argue tawi hanbada argue tawi si work by user ki matang work by user ai si property ma gift deed leitaba haibadi work for gi deed leitaba adagi property gi related documents sing leitaba sing si magi uses the base taraga masi work for na leiramba concept se si hojik anouba amendment si matungina leiraroi haibadu leiraroi na hairi si karambadalo haiba matamda amendment ama substantial part kya amend tawi substantial part kya amend tawi sida Kapil Sibal na work by user gi amendment section 3 de amend tawba sigi matang da yamna rigorously argument tawi sida hairi si work by user si aikoi gi property si karigumba masi recognize tawdraba masi chatnaba yaroi hairak targadi masi dharma gi oiba magi religious right to the effect tawbani haibadu gi argument du tham sida aduna work by user si karina the honorable Supreme Court na Ramjan Bhumi gi case da para number 113 and 114 da fajana masi is a accepted ikoi gi evidence ni ikoi gi work by user si accepted or evidence ni masida based aroga work panati haibadu yai and high kraga hojik masigi law sigi matungina aikoi gi kariguma government property oiragadi amusung dispute oiragadi hairiba property do work by user ni gi matungina aikoi dum leiba yaroi haibagi retrospectively effect over yaba momda happy proviso sigi matangda ngai ado honorable Supreme Court convinced our matungda hairiba problem hairiba provision sigi matangda honorable Supreme Court na observation ama thami madudi work by user sidi hana ek si pass tawdrigai mamang even 1995 ki ek ki mamang da hoba 1940s tagi horaga hairiba pot si recognize tawraba law na masak khangaga leiraba pot amani masi dan away tawbadi yaroi haibagi observation thami
stay as such lately adumhaina observation am tham ani subada aikoigi karam provision da no specifically challenge tawri sen hairako matamda yamna maru oiba point khara lokhalaga argue tawbada aikoigi section 3 gi anauba 3A da lakpa amendment gi matangda lai amendment 3A gi 2 da yaurishi the creation of the waqf alal awlad china the womatamda inheritance rights of the legal heirs haidar including women heirs and the waqif si sokpa yaroy si di directly aikoigi personal law da haidar muslim law gi matungina personal law da kanana lam kamaina pini hingi matamda pini kamaina pini habaduda effect tawbani aduna masi unconstitutional oyena argue dawi hairiba unconstitutional oyena argue tawai matangda honorable supreme court na adudi hindu gi di meham piri haiba matamda hindu is the codified law hindu succession ek ki matungina makoi gi di codified oina law ma pass tawra leijabani na adugi di tongan ba situation amani du muslim gi dadi hairiba pochi personal law da base tawra leibani na ngasagi personal law da base tawra property yengadabani na aduna sigi amendment sigi matungina waqf tawba yani yaroi adugi property piram dragati haibagi question si adugi personal law do the effect of hairaga argument thami aduga makhata bada aikogi waqf gi council da amasung central council da amasung board da aikogi yaw member gi matang da non muslim yaw koi matang si da argue to masi unconstitutional oi haina magi own religious affairs manage tawda administer tawda interfere tawbani hairaga aikogi sumaina argument adu submission do tawi adu the honorable supreme court na adu di aikogi non muslim yaw sida kamaina haidi secular aspect ni management haiba se adu da kamaina interfere tawno haibi question du la adu later on honorable supreme court na haidi ko to convince tawi adu ga aikogi work aikogi board ta amsu member da non muslim yaubasi only CEO natana atai gidi encouraging oigi habi observation do thamdabna phai only muslim oi henbana phai habi observation tham sigi matangda aikogi respondent gi council da yam strongly ma even that submit that ai affidavit file tawge hai kamaina non muslim di ali dagi su heloi ana habi submission si aikogi respondent gi solicitor general of india na hanjan tham but magi statement that hamge habane but that's why honorable supreme court a question to we then na non muslim ani ga koi ni hairagadi ekta muslim sina ani oi ba haibagi condition che amuk thambagi kari kana ba lai ena haibu question si tam aduda hairiba court to the satisfactory oi reply from the side of the respondent is not given hairiba situation si mathang lai abhishek manu singbi gi matangda bhag ngai amna strongly work by user gi matang half of the work property si work by user the base to banina haiba problem yamna laigani masi yamna unconstitutional oiba magi root of the matter aita religious ki aduda effect of ya have submission strongly thami aduga masida kapil sibul nama so argue to we gi ngasi jama masjid si question to pa kana work to who will produce the document for the work for the jama masjid sumba question lai andra sugumba issue kya historical monuments sing aikogi work for the way abaya dabagi question based on work for user gi matang adusu pukali nei aduga makhata bada aikogi collector Thakachari advocate Azmal Khan aiko Delhi dagi joint over Supreme Court ki hearing ki observation nama aiko gi ahan ba part ki thambiram ba makhata na zomung laksake